Nikahinda nikurikiria turarikiria mohoro maitu maitha riria thinacara na turerwo ni mundu gwitwo Njengambe ati nigukoretwo na wongerereku wa wici na uragani wa atwarithia a nduthi mwena wa Githurai. OCPD wa Kasarani Peter Mwanzo oritie aikaria matura maria marigiceirie Githurai maikare mehugite hindi no thuthuria urathie na mbere. Muciĩ kwa Eva Waithira mutumia wokuru wa miaka 19 na kiumia kimwe riu akoretwo agicurania muthuri we Joseph Sagwa eko thutha wa kura na njira ikiriga tariki 8 mweri wa Dithemba mwaka wa 2021 na nduthi yake igikorwo igitwo ceceni-inĩ imwe ya kwendia maguta magari mwena wa Membre. Alitoka tu kama kawaida akienda kazi. Alitoka asubuhi, kuna masaa narudingi kwa nyumba. Saa akikuja akiwapa kwa gate nikamuita. So saa mimi nilimuita nikaingia kwa nyumba. Nikarudi nikaona amekaa kutoka, nikapata amepata customer. Amempeleka. So kutokea masaa nilimpigia, simu ikaenda off. Wednesday thaa 6:20. Nigo footage iro na ni andu geti go hau. Borithi ni matutwarie betro-ini na tukiona mundu ure wamirehire otho ndaroneka no thiu no ni aroneka a very huge person kimundu kinene uguo. Kukula hata kwenyewe ni kumenishinda, kukula kumenishinda. Nafunga tu ukanda peke yake kwa tumbo. Kuanzia nisikie hiyo kitu. Waithira arauga muthuriwe oriti oriria aramufatira makiria amu niwe barorete iguru hamwe na aciari ake oriria arorete gutanahirwo na mwana wao wa mbere. Sky in peace. Nilikuwa nimemzoea karibu. Nikikaa kila saa tu hadi nagonjeka juu ya nini? Nagonjeka juu ya stress. Kukaa bila ni hard. Beta ingekuwa najua tu mali yako ingekuwa tu poa. Sasa nikisikia kitu kama hicho na ukuanga na uoga nasema jameni tena ingine ikuje itokee mimi nitafanya nini? Nitaanzia wapi Mungu? Makinyama nini kuma haha rugano no taruru muciĩ kwa Josephine Wainaina na kuria murio orire na njira ikiriga tariki 26 wa 10 kiuga ona thengia wako mwethe na gutangathithia kura gwake undu uyu nduri uraciara matunda tondu korwo nimenyaga ona irima ririku kaba nie thie ngorago yaume muturi wako koretwo muritu muno ona tari nyuma toro hoyaga Ngai rimwe na ndiriaga ngaremwo ni guciria tondoraga irio uguo ndacirora uguo ngarigwo nie ni nguria mwana wako erega kuria rikana cenjagia ki ciko ici cia andu nduthi kura riu itigite atwarithia nduthi mwena uyu na haho makiria thutha wa riboti cia kuragwo kwa Gideon Mwaura reki 12 mweri wa Mugwanja guku magikora mwiri wake utetwo mwena wa Kamae Kahawa West wina nguraro njuru cia mutwe na nduthi yake kaiyo tamukoria na condition njuru tondu oragitwo na ithanwa karingwo mutwe na ithanwa agakua na nduthi igathie nginya riu twina wasiwasi na guoya no ngitorora ithithi cito tiganu tondu nitukoretwo twina guoya munene muno tondu wa mbere anake ni marora muno kuragwo na kwaga akaga agathie na maguru guo na ndakoneka tugatura tumwethaga tukageria ku report borithi tukageria gwika atia tutionaga uteithio na hope tujosema mali yako ako safe juu pikipiki yake tumeipata vile tumeipata di aina dent yoyote tunaweza sema ni nini ati kuna mtu alikuwa ataka kuchukua pikipiki mwenye alimchukua ni mtu alikuwa anajana si na jana pikipiki mieniria yakiririe na mogwati maya mako yogwa nduthi ni mwena wa Kamae Sambaya Kamae maziwa Githurai ya 45 na 44 utana kinya Jakaranda. Mimi naweza waambia tu arudishe Joseph zenyewe tunateseka sana kama yuko karibu na kali kuwa amewakosea wanaweza mforgive tu ama diwa nini tu wafanye tu kitu neza tuma tujue mali yako tondu ona matikiugaga uria marenda gugakirema nikaba magigo uria marenda kana maringo netha cia Ngai tu to mbeca ni cia guthira. OCPD wa Kasarani Peter Mwanzo akiuga thuthuria wa kwenjera na gwethana na aria maratabania ciiko ici ni urikitie kwambikwo guku akioria aikari aria maraikara matura maria marigaini na Githurai maikare me maitho na mahore riboti igie mundu o wothe wekwirwo gukorwo ni umwe wa aria maranyarira muingi. Nenda twetigite atwarithia nduthi oro ndumwe na ikaria Githurai na cioria ni aya maratabania ciiko ici
goko makiuga ikoretwo ikiongerereka makeria riria twakinya mweri wa 12 makiuria thirikari yambikio thuthuria wa gwetha kihonia kia maya mothe. Ngiribotera Inooro TV kuma Githurai gia 44 county ya Nairobi, tagwo Jenga Wambui. Nega muno Jenga wa Wambui ndo wa riboti yo yaku. Riboti yaku niyo yatutirira mohoro maito na njira kuhe maitha riria thinacara ugo ni kuga mohoro mangi nona ciehanda thaa 3 cia rucine. Joyce Gathoni Irungu wa Nyakianga Njumbi geithika muno naiga wendete Inooro rucine. Hau Nyakianga ndukiambatia ugu nginya mioro ungeithanirie miene yothe yana ku rugongo na makiria irio yothe ya mathioya. Morning Njoroge, tumelala kwa mvua na tumefungiwa nyumba, niko na watoto 3 na brother yangu mwenye ako form 4, sina job. Teresia aki nidiramenya message teno ni ya gutuma mundu igwe orito ni hinya no ndukambe kumaka uguo wamiandika mundu uraiga umefika mwisho na wina mieri 3 tarihite urajira itagwo Teresia. Mundu ngigwa ngenda guteithia Teresia uigwe fifi no wahutio ni mundu ugwitwo Teresia, nyandikira message ati ena twana 3 maraire nja makiurirwo na matina gya kuria na matire na atia ugigwa ni kwatakana no wahutio ni story ya mundu ugwitwo Teresia, reke tuteithanie no nyandikire ndumiriri nigetha tugeithie turoria tugigiteithia mundu ugwitwo Teresia. Haya goko gwito na Inooro TV Manjoro wa Kahanya Wanjiru kuma Rungai Njoro jarahurira twana twakwa Grace na Robin na Leslie. Good day, good morning. Dekurita maua as usual oni Charity Jerry ando ni mamenyerere muno matigecirie covid ni yathirire oni kirwa artist wa Ndaragwa Gamini. Rahura Dr. Wakangara one Michael Jogu akifere Kirinyaga. Morning Njoroge, twetereire magathiti one King'ori Bau kuma gya Kaja. Asante sana gya Kaja ndahona geithe niaku no geithe ndiete twi yothe na wanyerera waikoroka hau gya Kaja ngicoka na thutha fiu tondu kunitetu uthi nginya kuria aguthi gaki unyerere kada itagwo Karisho ni imite andu ngima mwitaga nigga good ego ku bururi-ini wa Kenya na imite kuria Ruraya agoka kuria kwa Gicira. Haya murugo twa Njoroge jarahuria mashabiki wa Weru wa keyboard and wa Maura wa Karis mama JDs na mudogo itwo na tutaria gathito na Betty Boturi kuma kana wewe bitagwo Betty Boturi kuma kundu gwitagwo Toro Ruiro icenira mutumite kugira na baito SMS ina ni 2488 rekethi haria Facebook na gwabirira na Facebook page ya Inooro TV Facebook page ya Inooro TV ni ndu aria marerorera live na gwabirira na mundu gwitwo Teacher Jenkins Mwangi wakwa Ben Edward Maina urajira wi kundu gwitagwo Qatar Doha mundu gwitwo Abraham Gashaja urajira wi toll station haria Ruiro. Haya Ben Jiraine mundu gwitwo Magi wa Githumu Jomo Diane ndakuona na mundu gwitwo ane meharia Imelda Waithira na mundu ndona haha arajira etagwo Edward Mwangi Maina uria wajira kundu gwitagwo Doha Qatar. Peter Ndwiga ni ndakuona na ndu najira kuria uri igethi haria Facebook page ya Inooro TV kana page ya Njoroge wa Githinji naho ni ngorora andu maiga nona na ngwabirira na mundu gwitwo Charles Mwangi wa Gateru uraiga wendete Inooro pio. Haya ugiakajira etagwo Kim Kemiro arajira pipeline bakasi to hamwe muno na njugona mukudu wa Mudoro. Haya gure wa mugoni arajira ndimugeithirie mweshimi wa Kabogo na ni ndake na ndagu ore raigwa waiga ni arashirire wega. Haya mundu gwitwo Augustine Jogona urajira twi hamwe muno na mundu gwitwo Magi wa Githumu urajira Njoroge geitheka muno na Githumu twi mitambo-ini. Mundu gwitwo William Mwarwe wa Kasarani we kuria grufani Mwea geitheka no geithania ku mwena ucio wa Mwea ugeithirie aikari othe a mwena ucio wa Mwea na wona muthuri gwitwo Jerome Kombozi usiache salimia yeye sana. Haya gerekerere na akawaru nigetha hutie na wandu eri atatu niriona mundu gwitwo Gregory Mushiri haria ahandi ageitheka muno mundu gwitwo mundu ogwitwo Gregory Mushiri mundu gwitwo Gathoni kana nyina wa Shikora jira ndimugeithirie mamu wao ogwitwo Jane Wairimo geitheka muno Jane Wairimo. Haya mundu giakajira tago Milka Muthingati akajira geithiria na arajira Milka Muthingati arajira ne araririkana nigga good agioka turarikia muthenya wa rucio no waka ukite nigga good ahota gukaha nigetha atwire maundu maigana ona makuria bururi-ini wa America. Mundu gwitwo Steve Touch kuma kuria Githumu ona geitheka muno na ndirona ndingi muno magikena ni ndora ndumiriri njega muri mwesto ni geitheka wikure kwa Mboga na mundu gwitwo Mr. Shege Gibage arajira kundu gwitagwo rega geithirio aciari a kundu gwitwo Kiangunyi ni Kiangunyi kana ni Kiangunyi kuria Kagima geitheka muno ni mwagithio ni mwalimu gwitwo Mr. Shege wa Kibage Secondary School. Hau ni gukinya ndumiriri nigetha tugenda kahinda kega ga kurora magatheti na tukona njamba etagwo Haron Njoroge wa Maina kuba munoroge wa Inooro FM oduma na Inooro TV newsroom nigetha tukiroko tukimurika maria mari magatheti-ini o haria hothe uri njamba tuikirie tugicokereria nikora maria mari magatheti-ini.